Kokalė rožė ratiliu, kas laukeliu vaikščioja, lioj tūta, lioj tūta, lioj tūta, lioj tūta, lioj rožė ratiliu, kas laukeliu vaikščioja, lioj rožė ratiliu, Empezamos ya con la sesión de trabajo. Y tenemos el placer de recibir al doctor Vidas Dolinskas, que es el director del Museo Nacional Palacio de los Grandes Duques de Lituania. Y voy a hacer una pequeña reseña personal del doctor Dolinskas. Vidas Dolinskas es doctor en Humanidades por la Universidad de Vilnius, donde defendió una tesis sobre la actividad política y militar en el Gran Ducado de Lituania en el siglo XVIII. Se formó en las universidades de Vilnius, Salzburgo, Berlín y realizó una estancia en el Castillo Real de Wawel en Cracovia. Ha desarrollado su carrera investigadora en el Instituto Lituano de Historia y en el Museo Nacional de Arte de Lituania, y desde 1996 es docente en la Facultad de Historia de la Facultad de la Universidad de Vilnius, donde ocupa el cargo de profesor asociado. Desde el año 2009 es director del Museo Nacional, el Palacio de los Grandes Duques de Lituania, y desde el 23 director general, reconocido especialista en la historia del Gran Ducado de Lituania, la ilustración, la historia cultural y la artística, la arquitectura histórica y la museología. Es autor de más de 400 publicaciones científicas y de divulgación, más de 40 catálogos de exposiciones y numerosas monografías de referencia, además de haber participado como comisario y coordinador en más de 50 exposiciones nacionales e internacionales. Muy bien, doctor Dolinskas, tiene la palabra cuando quiera. Muchas gracias, señor director. Buenos días, señoras y señores, Su Excelencia, embajador de Lituania, señor Tomas Irnius, señora Gitana Irnienė, señora cónsul de Lituania en Valencia, Laura Tupe, señor doctor Jaume Colconesa, director del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí. Quisiera expresarles mi sincero agradecimiento por la invitación a visitar este maravilloso museo y concederme el honor de presentar el Palacio de los Grandes Duques de Lituania al público de la bella Valencia. Muchas gracias a todos los reunidos. El diplomático, publicista, poliglota e historiador autodidactica lituano Česlovas Gedgaudas, graduado de la Universidad de la Sorbona en París, afirmó que los visigodos asentados en España desde los tiempos romanos, de entre otros lugares, venían también de las orillas del Báltico, y por lo tanto eran parientes cercanos de los antepasados nuestros, o sea, de los actuales lituanos. Y desde mucho antes del siglo XV, una leyenda afirma sobre los lituanos que descienden de los antiguos romanos. A pesar de lo que digan estas leyendas, hoy en día no me resultaría nada fácil hablar en latín o el castellano. Y probablemente ustedes tampoco me entenderían, y hablo en lituano, la lengua indoeuropea viva más antigua. Por lo tanto, le agradezco de antemano a la traductora que ayudará a entendernos. Gracias. Šio pranešimo tema yra Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų istorija, atkūrimas ir reikšmė.
O kadangi ir mūsų ambasadorius, ir konsulė, ir mielas direktorius kalbėjo taip pat ir apie ryšius tarp Lietuvos ir Ispanijos, tai kas susijęs su rūmais, irgi bus trumpai pristatyta. El tema de esta ponencia es la historia, la reconstrucción y la importancia del Palacio de los Grandes Duques de Lituania en Vilna. Al igual que han mencionado el embajador y la cónsul, también se mencionarán algunos hechos relevantes de la historia de Lituania, así como momentos de las relaciones históricas entre Lituania y España estrechamente relacionados con los gobernantes de Lituania o su residencia en Vilna. Nors Ispanija ir Lietuva yra skirtingose Europos pakraščiuose ir nutolę Vilnius nuo Madrido ar Valencijos maždaug 3000 km, tačiau bendra europinė patirtis, bendra kultūrinė tradicija, katalikų tikėjimas, istoriniai ir valdovų dinastiniai ryšiai šias valstybės ir kultūras glaudžiai siejo ir sieja šiandien. Ispanija ir Lietuva stiprindamos valstybingumą, plėsdamos teritorijas Europoje, daugmaž tuo pačiu metu 13-15 amžiuje vykdė labai svarbės misijas. Tai lotyniškosios Europos civilizacijos tradicijos sklaida arba gynyba, Ispanijoje vyko rekonkista, o Lietuvoje pietryčių slavų žemių integravimas. O mūsų priklausomybė tam pačiam civilizacijos laukui akivaizdžiai liudija ir Valencijoje labai gerai matomas 15-16 amžiaus sandūroje pasireiškusios vėlyvosios gotikos formos arba renesansas, barokas. Aunque España y Lituania se encuentran en extremos opuestos del continente europeo y más de 3.000 kilómetros separan Vilna de Madrid o Valencia, la experiencia europea compartida, la tradición cultural común, el catolicismo, los vínculos históricos y dinásticos entre sus gobernantes unieron y siguen uniendo estrechamente a estos estados y culturas. España y Lituania, al fortalecer su estatalidad y expandir sus territorios, llevaron a cabo al mismo tiempo, es decir, entre los siglos XIII y XV, en el suroeste y el noroeste de Europa, una importante misión: la difusión de las tradiciones de la civilización de la Europa latina. En España tuvo lugar la Reconquista, mientras que en Lituania se produjo la integración de las tierras eslavas del sudeste. Nuestra pertenencia al mismo ámbito civilizatorio queda claramente atestiguada, por ejemplo, por las formas similares del gótico tardío que se manifestaron a finales de los siglos XV y XVI, lo cual se puede apreciar muy bien en Valencia también, y posteriormente por las manifestaciones artísticas del Renacimiento y el Barroco. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija sostinė Vilniuje kūrėsi 13 amžiaus pabaigoje. Pradžioje tai buvo viduramžių pilis, vėliau virto renesanso rūmais, 17 amžiuje gavo ir baroko bruožų. Vilniaus rezidencija pergyveno kelias rekonstrukcijas, klestėjimo laikus. 17 amžiuje buvo nusiaubta ir apleista, o 18-19 amžiaus sandūroje sąmoningai sunaikinta okupacinės rusų valdžios, tačiau išliko istorinė atmintyje. Ir po 200 metų nebūties rezidencija buvo atkurta, įsteigtas nacionalinio statuso muziejus. Taigi Vilniaus rezidencijos istorija ir likimas yra Lietuvos valstybės istorijos ir europinių ryšių veidrodis. Rezidencija kūrėsi ir klestėjo tuo metu, kai klestėjo arba smuko Lietuvos valstybė. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 20 amžiaus pabaigoje rūmai irgi buvo atstatyti. Jie buvo ir yra Lietuvos valstybės istorinis, politinis, administracinis, kultūrinis, meninis, ūkinis, finansinis, karinis, diplomatinis centras, ilgamžio Lietuvos valstybingumo simbolis ir Vilniaus kaip Lietuvos sostinės ženklas. La residencia de los grandes duques de Lituania, en la capital, Vilna, se construyó a finales del siglo XIII. Al principio era un castillo medieval que a principios del siglo XVI se transformó en un palacio renacentista y a principios del siglo XVII adquirió rasgos barrocos. La residencia de Vilna pasó por varias reconstrucciones y épocas de esplendor. A mediados del siglo XVII fue saqueada y abandonada y a finales del siglo XVIII y principios del XIX fue destruida a propósito, pero permaneció en la memoria histórica. Tras 200 años de ausencia, la residencia de Vilna fue reconstruida y en ella se creó un museo de categoría nacional. La historia y el destino de la residencia de Vilna son un reflejo de la historia del Estado lituano y de sus vínculos con Europa. La residencia se desarrolló y prosperó y fue destruida junto con el Estado lituano. Tras el restablecimiento de la independencia de Lituania a finales del siglo XX, el palacio fue reconstruido. Ha sido y sigue siendo el centro histórico, político, administrativo, cultural, artístico, económico, financiero, militar y diplomático del Estado lituano.
símbolo de la perdurable soberanía de Lituania y seña de identidad de Vilna como capital del Estado. Istorinė prasme Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniuje yra svarbus ne tik lietuviams, bet ir kitoms kaimininėms šalims bei tautoms, kurios kažkada sudarė Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, vėliau abiejų tautų respubliką, federacinę Lenkų lietuvių valstybę. Šios valstybės vienijo daugelį tautų, kultūrų ir konfesijų, tai lietuvius, lenkus, rusėnus. Iš tų rusėnų išsivystė Baltarusiai ir ukrainiečiai. Siena tarp Ukrainos ir Baltarusijos yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės siena. Taip pat totorius, karaimus, vokiečių, žydus, Romos ir graikų katalikus, stačiatikius, liuteronus, kalvinistus, judaizmo ir islamo išpažinėjus. Desde el punto de vista histórico, el Palacio de los Grandes Duques de Lituania en Vilna es importante no solo para los lituanos, sino también para otros países vecinos y pueblos que en su día vivieron en el Gran Ducado de Lituania. Y más tarde, desde la segunda mitad del siglo XVI, en el Estado Federativo Polaco-Lituano, también conocido como la República de las Dos Naciones. Este estado unía numerosas naciones, culturas y confesiones, lituanos, polacos, rusinos, de los que con el tiempo surgieron los ucranianos y los bielorrusos e incluso parte de los moscovitas, tártaros, caraímos, alemanes, judíos, católicos romanos y griegos, ortodoxos, luteranos y calvinistas, así como seguidores del judaísmo y del islam. Nepalanki Lietuvos geografinė ir geopolitinė padėtis Europos žemėlapyje ir lemtingi toliai nuo Romos ir Konstantinopolio kaip kultūros civilizacijos centrų nulėmė, bei kryžiaus žygiai Vokiečių ordino vykdyti Baltijos pakrantėse nulėmė, kad nors ir būta kelių nesėkmingų Lietuvos krikšto bandymų, Lietuva liko paskutinė Europos pagoniška valstybė, kuri vėliausiai buvo krikštyta. La desfavorable situación geográfica y geopolítica de Lituania en el mapa de Europa, la gran distancia que la separaba de Roma y Constantinopla, culturas de la civilización europea, así como las cruzadas organizadas por la Orden Teutónica en la región del Báltico, determinó que, a pesar de varios intentos fallidos entre los siglos XI y XIV, Lituania fuera el último país de Europa en convertirse en un estado cristiano. Lituania se convirtió en el último país de Europa en formar parte de la civilización de la Europa latina que conocemos hoy en día. Tiesa, 13 amžiuje lietuvių vienam iš kunigaikščių, vyresniųjų kunigaikščių pavyko tapti karaliumi, apsikrikštyti ir gauti iš popiežiaus karališkąją karūną, bet po trumpo valdymo ir jo mirties Lietuva ir toliau grįžo į pagonybę. Dalis tyrinėtojų, archeologų, architektų priskiria ankstyvuosius Vilniaus pilių mūrus, būtent karaliaus Mindaugo laikotarpiui, bet pastarųjų metų tyrinėjimai, dendrochronologinis metodas, datuoja šitos mūrus šiek tiek vėliau nei karaliaus Mindaugo laikais. Es cierto que a mediados del siglo XIII el gran duque lituano Mindaugas se bautizó e incluso fue coronado rey de Lituania por voluntad del Papa, pero tras su breve reinado y muerte, Lituania volvió al paganismo. Algunos investigadores arqueólogos intentaron relacionar las primeras murallas del castillo de Vilna con el nombre del rey Mindaugas, pero el método de investigación dendrocronológico data estas murallas varias décadas más tarde que el reinado del rey Mindaugas. Taigi, pagoniška Lietuva galop krikščioniškosios, katalikiškosios Europos dalimi tapo tik 14 amžiaus pabaigoje, kai Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila vedė Lenkijos karalienę Jadvygą, tapo Lenkijos karaliumi, sudarė personalinę Lietuvos ir Lenkijos uniją, panašią, kaip kažkada buvo tarp Kastilijos ir Leono, o vėliau ir Aragono, bei katalikiškai pakrikštijo etninę Lietuvą. Tiesa, būtina atkreipti dėmesį, kad jau nuo 13 amžiaus į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritoriją buvo jungiamos rytų slavų žemės, kurios buvo stačiatikių tikėjimo. La Lituania étnica pagana no pasó a formar parte de la Europa cristiana hasta finales del siglo XIV, cuando el gran duque de Lituania, Władysław Jogaila, casado con la princesa polaca Santa Jadwiga, se convirtió en rey de Polonia. Estableció una unión personal entre Lituania y Polonia, similar a la que existía entre Castilla y León y más tarde con Aragón, y bautizó la fe católica a la Lituania étnica. Sin embargo, hay que señalar que ya desde el siglo XIII se fueron incorporando en varias etapas a la Lituania étnica pagana las antiguas tierras de la Rus de Kiev, cuyos habitantes eran cristianos ortodoxos.
Kuriantis ir stiprėjant viduramžių Lietuvos valstybei, 13-14 amžiuje Vilniuje buvo net 3 pilis - Aukštutinė, Žemutinė ir Kreivoji. Čia yra Aukštutinė, Žemutinė ir Kreivoji. Pirmoji ir tuo metu vienintelė Lietuvoje mūrinė pilis, toje vietoje, kur vėliau buvo pastatyti rūmai, Pilies kalno papėdėje, buvo pastatyta kaip tik kuriantis Lietuvos valstybei 13 amžiaus pabaigoje, bet jau po karaliaus Mindaugo žūties. Na, o kitos 2 pilis, Aukštutinė ir Kreivoji, dar 100 metų liko medinės. Kreivoji pilis buvo sudeginta 14 amžiaus pabaigoje ir niekada nebeatstatyta. A medida que se formaban y se fortalecían el Estado de Lituania en la Edad Media, entre los siglos XIII y XIV, Vilna contaba con nada menos que 3 castillos: el superior, el inferior y el torcido. La primera y en aquel momento única fortaleza de mampostería de Lituania, situada en el emplazamiento de los palacios posteriores al pie de la colina del castillo, se construyó precisamente durante la formación del Estado lituano, a finales del siglo XIII, pero ya tras la muerte del rey Mindaugas, las fortalezas superior y torcida siguieron siendo de manera durante otros 100 años. 13 amžiaus pabaigoje stovėjusi Pilies kalno papėdėje aptvarinė mūrinė pilis jau 14 amžiaus pradžioje valdant Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Gediminui netrukus buvo rekonstruota, modernizuota, pritaikyta rezidavimui. Netrukus mūriniais pastatais įtvirtinimais buvo apjuosta ir visa žemutinė pilis. Būtent iš čia Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas 14 amžiaus pradžioje rašė laiškus Europai, skelbė apie tai, kad egzistuoja jo sostinė Vilnius, kvietė vienuolius, pirklius, amatininkus vykti į Lietuvą, garantavo religijų laisvę, žadėjo krikštytis. Aišku, bandė Gediminas ir diplomatiniais metodais apsisaugoti nuo Vokiečių ordino grėsmės ir kryžiaus žygių grėsmės. La fortaleza amurallada que se alzaba a los pies de la colina del castillo desde finales del siglo XIII, ya durante la época del gran duque Gediminas, fue modernizada por primera vez a principios del siglo XIV y adaptada como residencia por iniciativa del mismo gran duque. Poco después, toda la fortaleza inferior quedó rodeada de fortificaciones de piedra, convirtiéndose en una isla rodeada de ríos. Desde aquí, Gediminas escribió cartas a Europa en 1323, anunciando la capital, Vilna, e invitando a monjes, comerciantes y artesanos a viajar a Lituania, garantizando la libertad religiosa y prometiendo bautizarse. Gediminas intentó protegerse mediante la diplomacia de la amenaza de la orden teutónica y de las cruzadas contra la Lituania pagana. Reikia pabrėžti, jog Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas tapo garsios lietuvių kilmės Gediminaičių dinastijos pradininku. Šios dinastijos pagrindinė šaka, vadinama Lenkijos karaliumi tapusio Gedimino anūko Jogailos vardu Jogailaičiais, 15-16 amžiaus sandūroje tapo viena įtakingiausių vidurio ir rytų Europoje, bei valdė ne tik Lietuvą ir Lenkiją, bet ir Čekiją, Vengriją, Kroatiją ir daugelį kitų kraštų. Taigi 16 amžiaus pradžioje Jogailaičių imperijos sienos driekėsi nuo Baltijos ir Juodosios jūros iki Adrijos. Gediminaičių Jogailaičių dinastija išmirus 16 amžiuje tą lyderystę vidurio Europoje, kaip ir Ispanijoje, perėmė jų visų dinastijų ir vidurio Europoje ir čia Ispanijoje giminaičiai Habsburgai. Cabe destacar que el gran duque de Lituania, Gediminas, fue el fundador de la famosa dinastía lituana Gediminaičiai. La rama principal de esta dinastía, llamada Jogailaičiai en honor a Jogaila, nieto de Gediminas y rey de Polonia, se convirtió en una de las más influyentes de Europa central y oriental durante los siglos XV y XVI y gobernó no solo Lituania y Polonia, sino también Bohemia, Hungría y Croacia. A principios del siglo XVI, las fronteras del imperio de los Jogailaičiai se extendían desde los mares Báltico y Negro hasta el Adriático. Tras la extinción de la dinastía de los Gediminas, Jogailaičiai en el siglo XVI, el liderazgo en Europa central, al igual que en España, pasó a manos de sus parientes, los Habsburgo. Pati Lietuvos didžioji kunigaikštystė savo galybę, didžiausią teritorinę sklaidą pasiekė 15 amžiaus pradžioje,
kada Lietuvą valdė Vladislovo Jogailos pusbrolis, to tapusio Lenkijos karaliumi. Jogailos pusbrolis Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas, kuris mūsų istoriografijoje yra vadinamas didžiuoju. Tuo metu Lietuvos sienos siekė nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Ši didžiausia to meto Europos valstybė, dažnai vadinama nepasiskelbusiąją imperiją, buvo valdoma būtent iš Vilniaus rezidencijos. El Gran Ducado de Lituania alcanzó su máximo esplendor y su mayor extensión territorial a principios del siglo XV, bajo el reinado del primo de Władysław Jogaila, el Gran Duque de Lituania, Vytautas, conocido en historiografía lituana como Vytautas el Grande. En aquella época, las fronteras de Lituania se extendían desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Este estado, el más grande de Europa en aquella época, un imperio sin proclamar, se gobernaba precisamente desde la residencia de Vilna. Taigi svarbiausia Gediminaičių Jogailaičių dinastijos rezidencija, siejama su pačios giminės kilme, buvo būtent Vilniaus rezidencija. 15 amžiuje ši pilis nekartą buvo perstatoma, plečiama, modernizuojama, kaskart įgaudama vis daugiau ryškesnių gotikos stiliaus bruožų. Mūrinė tapo ir aukštutinė pilis, kaip čia kad matosi, kuris su žemutinė pilimi sudarė įspūdingą gynybinį ir rezidencinį ansamblį. Aukštutinėje pilyje taip pat buvo pastatyti erdvūs rūmai. Así pues, la residencia más importante de la dinastía de los Gediminaichi Jogailaichi, vinculada al origen de la familia, fue la de Vilna. En el siglo XV, este castillo fue reconstruido, ampliado y reforzado en numerosas ocasiones, adquiriendo cada vez rasgos más marcados del estilo gótico. El castillo superior, que se puede ver aquí, también pasó a ser de mampostería y junto con el castillo inferior formaba un impresionante conjunto defensivo y residencial. En el castillo superior también se construyó un amplio palacio. Lenkijos karaliumi tapusio lietuvių kunigaikščio Vladislovo Jogailos pusbrolis, Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas, perstatytose, modernizuotose Vilniaus pilyse ir katedroje 1430 metais, tiesa nesėkmingai, planavo karūnuotis Lietuvos karaliaus karūna, kurią jam turėjo atsiųsti imperatorius Zigmantas Liuksemburgietis. Beje, iš tų laikų, būtent iš Vytauto didžiojo laikų 15 amžiaus pradžioje, fiksuojamas ir ankstyviausias Lietuvos ir Ispanijos oficialus valstybinis, galima sakyti, kontaktas. Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas 1412 metais parašė laišką Kastilijos infantui regentui Fernando de Aragon, Fernando el Honesto, Antequera, kuris tais pačiais metais tapo Aragono ir Valencijos, kurioje šiandien mes esame, Maljorkos, Sardinijos, Korsikos ir Sicilijos karaliumi. Laiške Lietuvos valdovas paminėjo pas jį apsilankiusi kastilų riterį Alfonso Mudarrą iš Valjadolido, bei atkreipė dėmesį, nuo ko mes irgi šiandien pradėjome, į didelį nuotolį, kuris skiria Lietuvą ir Ispaniją. El primo del duque lituano Władysław Jogaila, que llegó a ser rey de Polonia, el gran duque de Lituania Vytautas el Grande, intentó coronarse en 1430, aunque sin éxito, en el castillo y la catedral reconstruidos de Vilna con la corona del rey de Lituania enviada por el emperador Segismundo de Luxemburgo. Ciertamente, a principios del siglo XV se registra el primer contacto oficial entre Lituania y España. El gran duque de Lituania, Vytautas, escribió en 1412 una carta al infante y regente de Castilla, Fernando I de Aragón, llamado el Justo o el Honesto, también conocido como Fernando de Trastámara o Fernando de Antequera, que en ese mismo año se convirtió en rey de Aragón, Valencia, donde nos encontramos hoy, Mallorca, Cerdeña, Córcega y Sicilia. En la carta, el soberano lituano mencionó la visita que le había hecho el caballero castellano Alfonso Mudarra, de Valladolid, y llamó la atención sobre la gran distancia que separa a España de Lituania, que es con lo que hemos empezado la ponencia de hoy. 15 amžiuje labai daug laiko Vilniaus rezidencijoje praleido ir ta rezidencija toliau gotikos stiliumi puošė, ką rodo čia keli keramikos pavyzdžiai, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras Jogailaitis, Jogailos sūnus, vedęs Elžbietą Habsburgaitę. Elžbieta buvo Šventosios Romos imperatoriaus, Čekijos ir Vengrijos karaliaus Alberto arba Albrechto antrojo duktė ir imperatoriaus Zigmanto Liuksemburgo anūkė. Ji buvo vadinama karalių motina.
nes net 4 jo sūnus buvo įvairių valstybių valdovai, tai yra Čekijos, Lenkijos, Vengrijos ir Lietuvos. Vienas iš jų buvo kardinolas, o 6 brolis buvo šventasis, vėliau po 100 metų paskelbtas Lietuvos dangiškojų globėjų. Gausi valdovų šeima mėgo leisti laiką tiek Vilniaus pilyje, tiek Trakų pilyje, greta Vilniaus, kurią čia matote, labai gražioj vietoje ežero saloje. En el siglo XV, el rey de Polonia y gran duque de Lituania, Casimiro Jogailaitis, casado con Isabel de Habsburgo, pasó mucho tiempo en el castillo de Vilna y decoró su residencia de estilo gótico. Ella era hija del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de Bohemia y Hungría Alberto II, y nieta del emperador Segismundo de Luxemburgo. Se la conocía como la Madre de los Reyes. 4 de sus hijos fueron soberanos de Lituania, Polonia, Bohemia y Hungría. Uno fue cardenal, otro santo y el otro patrón celestial de Lituania. A esta numerosa familia de soberanos le gustaba pasar el tiempo no solo en los castillos de Vilna, sino también en el romántico castillo de Trakai, situado en las cercanías en un lugar muy bonito rodeado por un lago. 15-16 amžiaus sandūroje Lietuvą ir Lenkiją valdė Kazimiero Jogailaičio ir Elžbietos vienas iš sūnų Aleksandras, kuris pirmiausiai tapo Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, vėliau Lenkijos karaliumi ir labai dažnai buvojo Vilniaus rezidencijoje, daug nusipelnė reformuodamas Lietuvos valstybę, taip pat propagavo vėlyvosios gotikos stilių Vilniuje, panašų į jo brolio dvare, Čekijos karaliaus dvare propaguotą vėlyvosios gotikos stilių. Vilnių apjuosė gynybiniais mūrais, jam teko sunki užduotis irgi ginti sienas Lietuvos nuo Maskvos invazijos. Tuo metu prasidėjo Maskvos pretenzijos į Kijevo Rusios žemes ir 200 metų truko pasienio karai tarp Maskvos ir Lietuvos. A finales del siglo XV y principios del XVI, Lituania y Polonia estaban gobernadas por Alejandro, uno de los hijos de Casimiro Jogailaitis e Isabel de Habsburgo, quien también solía residir en Vilna. Reformó el Estado lituano, promovió el estilo gótico tardío surgido en la corte de Praga de su hermano, el rey de Bohemia, y rodeó Vilna con murallas defensivas. Le correspondió la difícil tarea de defender las fronteras de Lituania frente a la creciente amenaza de Moscú. Moscú reclamaba las tierras de la Rus de Kiev e inició guerras con Lituania que duraron 200 años. Vat ir Onos bažnyčia ir šitie Subačiaus vartai gali rasti atitikmenų Valencijoje. Aquí a la derecha Onos bažnyčia. es la iglesia de Santa Ana y por ahí tenemos la puerta de Subačius que se pueden ver parecidos en Valencia. Taip Lietuva tapo Europos lotyniškosios civilizacijos pasienio forpostų, gynusių Europą nuo šimtmečius trunkančios Maskvos agresijos, kaip tai šiuo metu daro Ukraina, tuo metu priklausiusi Lietuvos didžiai kunigaikštystei. Panašiai Ispanija nuo metu gynė Europą nuo islamo ekspansijos ir vykdė rekonkistą. Ispanams šioje kovoje talkino jų dangiškasis globėjas šventasis apaštalas Jokūbas, apie kurį Daiva dar šiandien užsimins, o lietuviams kovose prieš Maskvą nekartą padėjo šventasis Kazimieras. Así, Lituania se convirtió en un bastión fronterizo de la civilización latinoeuropea que defendió a Europa de la agresión de Moscú durante siglos, tal y como lo hace actualmente Ucrania, que en aquel entonces formaba parte de Lituania. De manera similar, España defendió en su momento a Europa de la expansión del Islam y llevó a cabo la Reconquista. A los españoles les ayudó esta lucha su patrón celestial, el apóstol Santiago el Mayor, mientras que a los lituanos les ayudó en numerosas ocasiones San Casimiro en sus combates contra Moscú. 16 amžiaus pradžioje gotikinę Vilniaus pilį į naujus reprezentacijos poreikius atitinkančius rūmus pradėjo rekonstruoti Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas Senasis, kuris įspūdingus rūmus pastatė ir Krokuvos Vavelio pilyje. Vilniaus rūmai buvo statomi maždaug 1520-29 metais ir kainavo tuo metu fantastinę 100 000 aukso dukatų sumą. Naujuosiuose Vilniaus rūmuose suderėjo vėlyvosios gotikos ir ankstyvojo italų renesanso architektūros elementai. Vienas iš įspūdingiausių tokių elementų tai buvo puošnios keramikinės krosnys. A principios del siglo XVI, el gran duque de Lituania y rey de Polonia, Segismundo el Viejo, quien también construyó los impresionantes palacios de Babel en Cracovia,
comenzó a reconstruir el castillo gótico de Vilna para convertirlo en un palacio que se ajustara a las nuevas necesidades de representación. El Palacio de Vilna se construyó entre 1520 y 1529 y costó nada menos que la fantástica cantidad de 100.000 ducados de oro. En el nuevo Palacio de Vilna se combinaban elementos arquitectónicos del gótico tardío y el renacimiento italiano temprano, y aparecieron las famosas estufas ornamentadas. Ne tik Europos pasienio statusas ir rolė, bet ir dinastiniai ryšiai Lietuvą su Italija ir Ispanija, Aragonų, Kastilija, Leonų susiejo ankstyvaisiais naujaisiais laikais. Ši dinastinių ryšių istorija atsispindi ir Vilniaus rezidencijoje, mat 1517 metais būtent Vilniaus rūmuose apsilankė imperatoriaus Maksimilijono I Habsburgo pasiuntinys, kuris Lenkijos ir Lietuvos valdovą Žygimantą Senąjį supiršo su Bona Sforza. Jos teta, tėvo sesuo Bianca Marija Sforza, buvo Maksimilijono I žmona, taigi imperatorius kartu buvo ir Bona Sforzos dėdė, taigi rūpinosi savo giminaitę. No solo en su condición y rol de frontera europea, sino también los vínculos dinásticos unieron a Lituania con Italia y España, Aragón, Castilla y León. En los primeros tiempos de la Edad Moderna, esta historia de vínculos dinásticos también se refleja en la residencia de Vilna. En 1517, un enviado del emperador Maximiliano I visitó los palacios de Vilna y concertó el matrimonio entre Segismundo el Viejo, soberano de Polonia y Lituania, y Bona Sforza. Su tía, hermana de su padre, Bianca Maria Sforza, era la esposa de Maximiliano I. Por tanto, el emperador era el tío de Bona Sforza, así que se aseguró muy bien de cuidar a sus familiares. Žygimanto Senojo žmona, Italija Bona Sforza, daug nusipelnė itališkojo renesanso kultūros sklaidai Lenkijoje ir Lietuvoje, ir Vilniuje prie ankstesnės Žygimanto Senojo rezidencijos pastatė gyvenamąjį bokštą, įveisė itališkai Giardino Segreto. Bona Sforza buvo Milano kunigaičio Gian Galeazzo Sforzos ir Neapolio kunigaikštytės Izabelės Aragonietės duktė. Per motiną jį susiejo lietuvišką Gediminaičių Jogailaičių dinastiją tiek su itališkąja Sforcų, tiek su ispaniškąja Aragoniečių dinastija. Taigi Bona Sforza buvo Neapolio karaliaus Alfonso II anūkė ir Fernando Ferrantės I proanūkė, taip pat Aragono, Valencijos, Sicilijos ir Neapolio karaliaus Alfonso V proanūkė, Aragono ir Valencijos karaliaus Fernando de Antequera, kurį jau minėjome, su kuriuo susirašinėjo Vytautas, anūkė. Bona Sforza, la esposa italiana de Segismundo el Viejo, contribuyó en gran medida a la difusión de la cultura del Renacimiento italiano en Polonia y Lituania. En Vilna mandó construir una torre residencial y creó un jardín secreto. Bona era hija del duque de Milán, Gian Galeazzo Sforza, y de la duquesa de Nápoles, Isabel de Aragón. A través de su madre unió la dinastía lituana de los Gediminaici Jogailaici con la dinastía italiana de los Sforza y la española de los aragoneses. Bona Sforza era nieta del rey Alfonso II de Nápoles y bisnieta de Fernando Ferrante I, así como tataranieta del rey Alfonso V de Aragón, Valencia, Sicilia y Nápoles, y tataranieta del rey Fernando I de Antequera de Aragón y Valencia, con quien Vytautas mantuvo correspondencia. Imperatorius Maksimilijonas I ne tik 1517 metais Vilniuje supiršo savo svainio dukterį Boną Sforzą su Lietuvos ir Lenkijos valdovu Žygimantu Senuoju. Plėsdamas savo dinastinę politiką Vidurio Europoje ir ne tik, 2 metai anksčiau, 1515 metais Vienoje, jisai surengė dvigubas Habsburgų ir Gediminaičių Jogailaičių vestuves. Maksimilijono anūkai, Kastilijos ir Leono karalių Felipės Gražiojo ir Juanos Laloka vaikai, būsimasis imperatorius Ferdinandas I ir Marija, buvo sutuokti su Čekijos ir Vengrijos karaliaus Vladislovo Jogailaičio, kuris savo ruožtu buvo Švento Kazimiero, Aleksandro ir Žygimanto Senojo brolis, vaikais Ona ir Liudviku. Liudvikas paveldėjo Čekijos ir Vengrijos vėliau sostus. Taip per Habsburgus ir Boną Sforzą su Aragono, Kastilijos, Leono valdovai susigimeniavo Lietuvą, Lenkiją, Čekiją, Vengriją ir Kroatiją valdė Gediminaičių Jogailaičių dinastijos atstovai.
El emperador Maximiliano I no solo casó en 1517 en Vilna a la hija de su cuñado Bonas Sforza con el soberano de Lituania y Polonia, Segismundo el Viejo. En el marco de su política dinástica, organizó en 1515 en Viena una doble boda entre los Habsburgo y los Gediminaici-Jogailaici. Los nietos de Maximiliano I, hijos de los reyes de Castilla y León, Felipe I el Hermoso y Juana I, también conocida como Juana la Loca, el futuro emperador Fernando I y María, se casaron con los hijos del rey de Bohemia y Hungría, Vladislao Jogailaitis, hermano de San Casimiro, hermano de Alejandro y Segismundo el Viejo, con los hijos de este, Ana y Luis, quien heredó los tronos de Bohemia y Hungría. Así, a través de los Habsburgo y Bonas Sforza, los representantes de la dinastía de los Gediminaici-Jogailaici, que gobernaron Lituania, Polonia, Bohemia, Hungría y Croacia, se emparentaron con los monarcas de Aragón, Castilla y León. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų statybas Vilniuje Renesanso epochoje tęsė Žygimanto Seno ir Bonos Sforcos sūnus Žygimantas Augustas. Jis buvo Lietuvos didžiųjų kunigaikščių pakeltas Vilniuje dar būdamas vaikas 29 metais, o faktiškai Lietuvą pradėjo valdyti 44 metais. Jis iškart ėmėsi statybų ir greta tėvų Aula Regia Antiqua pastato savo naujus rūmus Domus Nova. Tuo metu Vilniaus rūmų statybos darbams vadovavo iš Sienos Italijoje kilęs architektas ir skulptorius Giovanni Cini, dirbo daug meistrų iš Italijos ir daugelio kitų vidurio Europos kraštų. Žygimanto Augusto laikais Vilniaus rūmai, kuriuos čia galima matyti makete, tapo tikrų itališkų palaco su uždaru vidiniu kiemu. La construcción del Palacio de los Grandes Duques de Lituania durante el Renacimiento la continuó Segismundo Augusto, hijo de Segismundo el Viejo y Bonas Sforza. Fue nombrado, aun siendo un niño, Gran Duque de Lituania en Vilna en 1529, aunque gobernó Lituania de hecho a partir de 1544. Inmediatamente se puso manos a la obra con las obras de construcción, erigiendo su Domus Nova junto a la Aula Regia Antiqua de sus padres. Las obras de construcción del Palacio de Vilna de aquella época fueron dirigidas por el arquitecto y escultor italiano Giovanni Cini, originario de Siena, y en ellas trabajaron maestros procedentes de Italia y de muchos países de Europa Central. En la época de Segismundo Augusto, el Palacio de Vilna, que se puede ver aquí en la presentación, se convirtió en un palazzo italiano con un patio interior cerrado. 16 amžiaus viduryje Lietuvos sostinę ir rūmus aplankęs popiežiaus pasiuntinys žavėjosi Žygimanto Augusto rūmais ir rašė, kad čia sukauptos įspūdingos meno ir retenybių ginklų ir šarvų kolekcijos ir biblioteka. Slapta parodytam valdovo lobynui anot diplomato negalėjo prilygti nei Venecijos dožų, nei Romos popiežių turtai. Pavyzdžiui, čia buvo imperatoriaus ir Ispanijos karaliaus Karolio V karaliaus ir imperatoriaus Karolio V įsigytas didelis brangakmenis, kainavęs net 80 000 skudų. Būta ir deimantais puošto didelio medalio, kurio vienoje pusėje buvo Ispanijos erelis, o kitoje 2 kolonos su įrašu, šiandieninio irgi Ispanijos herbo dalis. Žygimantas Augustas šios lobius anot ambasadoriaus saugojęs Vilniaus rūmose todėl, kad Lietuvoje jisai buvo paveldimas didysis kunigaikštis, o Lenkijoje renkamas karalius. Taigi Lietuvoje jam niekas negalėjo priekaištauti dėl išlaidavimo. Vilniaus rūmose Žygimantas Augustas praleido didžiąją savo gyvenimo dalį, turėjo čia prabangų dvarą, sutelkė daug garsių menininkų, mokslininkų. Čia dirbo, pavyzdžiui, ir garsus ispanų teisininkas ir poetas Pedro Ruiz de Moros, Lietuvoje žinomas daugiau kaip Ruizijus. Ispanų profesoriai jezuitai taip pat daug prisidėjo prie valdovo inicijuoto Vilniaus jezuitų kolegijos ir akademijos įsteigimo. En 1562, un enviado del Papa que visitó la capital de Lituania quedó impresionado por los palacios de Segismundo Augusto en Vilna y escribió que ahí se encontraban impresionantes colecciones de arte y objetos de valor, armas y armaduras, así como una biblioteca. Según el diplomático, ni siquiera las riquezas del Papa y del Duque de Venecia podían compararse con el tesoro del soberano que se le mostró en secreto.
Por ejemplo, allí se encontraban una gran piedra preciosa adquirida al emperador y rey de España Carlos V que costó nada menos que 80.000 escudos. También había una gran medalla adornada con diamantes, en cuya una cara figuraba el águila de España y en la otra 2 columnas que son parte del escudo de España de hoy en día, con una inscripción. Segismundo Augusto guardaba estos tesoros en los palacios de Vilna, porque en Lituania era gran duque hereditario, mientras que en Polonia el rey era electo. En Lituania nadie podía reprocharle su despilfarro. Segismundo Augusto pasó la mayor parte de su vida en los palacios de Vilna, donde tenía una lujosa mansión y reunió a muchos artistas y científicos de renombre, entre ellos el jurista y poeta español Pedro Ruiz de Moros, conocido en Lituania como Ruisas. Los profesores jesuitas españoles también contribuyeron en gran medida a la fundación de la Colegiata y la Academia de Jesuitas de Vilna, iniciada por el soberano. Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas buvo vedęs 3 kartus, bet palikonių nesusilaukė, su juo ir baigėsi lietuviškoji Gediminaičių Jogailaičių dinastija, valdžiusi, kaip nekartą minėta, ne tik Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, bet ir Lenkijos, Čekijos, Vengrijos, Kroatijos karalystės. Pirmoji ir trečioji Žygimanto Augusto žmonos buvo seserys Elžbieta ir Kotryna Habsburgaitės, imperatoriaus Čekijos ir Vengrijos karaliaus Ferdinando I, imperatoriaus ir Ispanijos karaliaus Karolio V brolio ir Onos Jogailaitės, tai yra Žygimanto Augusto pusseserės dukteris, Kastilijos ir Leono valdovų Felipės Gražiojo ir Joanos Juanos anūkės. Taigi savo žmonom Žygimantas Augustas buvo antros eilės dėdė. Ir per žmonas, ir per motiną iš 2 pusių Aragono dinastija susiejo Žygimanto Augusto šeimą. Elžbieta, pirmoji žmona, 1545 metais mirė ir palaidota Vilniuje, antroji valdovo žmona buvo lietuvių kunigaikščių Radvilų atstovė Barbora, laikyta gražiausia 16 amžiaus Europos moterimi. Radviloms, kurie buvo vadinami Lietuvos vicekaraliais, savo įtaką jie galėtų būti lyginami nebent su ispanų grandais Mendoza, kunigaikščių titulus beje suteikė tie patys imperatoriai Maksimilijonas I ir Karolis V, buvęs ir Ispanijos karaliumi. Segismundo Augusto, rey de Polonia y gran duque de Lituania, se casó 3 veces, pero no tuvo descendencia. Con él terminó la dinastía lituana de los Gediminaičiai Jogailaičiai, que gobernó no solo el Gran Ducado de Lituania, sino también los reinos de Polonia, Bohemia, Hungría y Croacia. La primera y la tercera esposa del soberano fueron las hermanas Isabel y Catalina de Habsburgo, hijas del emperador y rey de Bohemia y Hungría Fernando I, hermano del emperador y rey de España Carlos V, y de Ana de Jogaila, prima de Segismundo Augusto, y nietas de los reyes de Castilla y León Felipe I y Juana la Loca. Así pues, Segismundo Augusto era tío en segundo grado de sus esposas. Isabel murió en 1545 y fue enterrada en Vilna. La segunda esposa del soberano fue Bárbara, representante de los duques lituanos Radvila, considerada la mujer más bella de la Europa del siglo XVI. A los Radvila, a quienes se les llamaba virreyes de Lituania y cuya influencia podía compararse con la de los grandes españoles Mendoza, les concedieron los títulos de duques los emperadores Maximiliano I y Carlos V, este último también rey de España. Paskutinis Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniuje klestėjimo periodas 17 amžiaus pirmoje pusėje yra susijęs su švedų kilmės Vazų dinastijos atstovais, kurie jau buvo elekciniai federacinės Lenkijos ir Lietuvos valstybės, tai yra abiejų tautų respublikos valdovai. Žygimantas Vaza buvo Švedijos karaliaus bei Lietuvos ir Lenkijos princesės Žygimanto Augusto sesers sūnus, tai yra artimas Gediminaičių Jogailaičių dinastijos palikuonis įpėdinis giminaitis. Ypač daug laiko Vilniaus rūmose praleido Žygimanto Vazos sūnus Vladislovas Vaza. Po 1610 metų gaisro Vilniaus rūmai 2 etapais pradžioje buvo rekonstruoti šiaurės manierizmo, vėliau ankstyvojo italų baroko stiliumi. Čia atsirado daug puošnių marmurinių ir kalkakmenio portalų, židinių, grindų, plafoninių lubų su įspūdinga tapyba. Beje, brangus akmuo, marmuras ir kitas į Vilnių dažnai buvo vežamas per ispaniškuosius Nyderlandus.
Na, o pagrindinis barokinių rūmų perstatymo architektas ir skulptorius buvo Konstante Tenkala, kuris buvo garsiojo Romos architekto Karlo Maderno giminaitis ir mokinys ir kartu su savo globėju dirbęs prie Švento Petro bazilikos Vatikane. El último periodo de esplendor de la corte de los grandes duques de Lituania en Vilna, en la primera mitad del siglo XVII, está vinculado a los representantes de la dinastía Vasa, de origen sueco, que fueron los monarcas electos del Estado Federativo de Polonia y Lituania, la República de las Dos Naciones. Segismundo Vasa era hijo del rey Juan III de Suecia y de la princesa Catalina Jogailaite de Polonia y Lituania, hermana de Segismundo Augusto, es decir, un pariente cercano de la dinastía de los Gediminaici y Jogailaici. El hijo de Segismundo Vasa, Vladislao Vasa, pasaba mucho tiempo en los palacios de Vilna. Tras el incendio en 1610, los palacios de Vilna fueron reconstruidos en dos etapas. Primero en estilo manierista nórdico y más tarde en estilo barroco italiano temprano. Aquí aparecieron portales, chimeneas y suelos de mármol o piedra caliza, así como techos con impresionantes pinturas. La piedra de gran valor se transportaba a Vilna a través de los Países Bajos españoles. El principal artífice de la reconstrucción del palacio barroco fue el arquitecto y escultor Constante Tenkala, pariente y discípulo del famoso arquitecto romano Carlo Maderno, que había trabajado en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Vazų dinastijos valdovai pasirūpino, kad jų giminaitis, senelio brolis, Lietuvos ir Lenkijos princas Kazimieras pagaliau būtų paskelbtas šventuoju 17 amžiaus pradžioje ir jo pagerbimui pastatė Švento Kazimiero koplyčią tarp Vilniaus katedros ir Didžiųjų kunigaikščių rūmų. Koplyčia, kurią statė tas pats architektas Tenkala, išliko iki mūsų laikų ir ji gali iliustruoti ir išorėje, ir viduje, kaip galėjo atrodyti barokiniai Vilniaus rūmai. Švento Kazimiero koplyčia beje tarnavo ir kaip rūmų koplyčia. Jos lokacija greta katedros didžiojo altoriaus ir prie valdovo privačių apartamentų labai primena El Escorial rezidencijos ir šventovės situaciją. Ir tai nėra atsitiktinumas. Vazų dinastijos valdovai sekė Ispanijos Habsburgų tradicijomis, žinojo Ispanų dvaro protokolą. Visi jie buvo ir Habsburgai, ir Vazos, Ispanijoje ir Lietuvoje bei Lenkijoje, kieti katalikai, absoliutizmo šalininkai, meno mecenatai. Visi trys Vazų dinastijos valdovai Ispanijos Habsburgų buvo apdovanoti aukso Vilnos ordinu, kas atsispindi irgi mūsų radiniuose, kuriuos čia matote. Los gobernantes de la dinastía de los Vasa se encargaron de que su pariente, hermano de su abuelo, el príncipe de Lituania y Polonia Casimiro, fuera declarado santo de la Iglesia Católica. En su honor construyeron la capilla de San Casimiro junto a la Catedral de Vilna. La capilla, construida por el mismo arquitecto Tenkala, ha sobrevivido hasta nuestros días y puede ilustrar el esplendor de los palacios barrocos de Vilna. La capilla de San Casimiro también servía como capilla del palacio. Por cierto, su ubicación junto al altar mayor de la catedral y cerca de los aposentos privados del soberano en el palacio recuerda mucho a la disposición de la residencia y el santuario del Escorial. Y esto no es una casualidad. Los gobernantes de la dinastía Vasa seguían las tradiciones de los Habsburgo españoles y conocían el protocolo de la corte española. Todos ellos eran católicos acérrimos, partidarios del absolutismo y mecenas de las artes. Los tres monarcas de la dinastía de los Vasa fueron condecorados con la Orden de la Lana de Oro, conocida también como Toisón de Oro de los Habsburgo españoles. Esto se puede encontrar en los hallazgos de hoy en día. Toks Vazų orientavimasis į Ispanijos Habsburgus nebuvo atsitiktinis, šias dinastijas siejo irgi artimas giminystės ryšys. Žygimantas Vaza buvo 2 kartus vedęs seseris Habsburgaitės Oną ir Konstanciją, Štirijos erchercogo Karolio dukteris, imperatoriaus Maksimilijono II dukterėčias, imperatoriaus Ferdinando II seseris. Kita jų sesuo, Margarita, ištekėjo už Ispanijos karaliaus Felipe III, taigi Žygimantas Vaza sekė savo svainio Felipės III, o jo sūnus Vladislovas pusbrolio Ispanijos karaliaus Felipe IV El Grande tradicijomis ir tas tradicijas diegė Krokuvoje, Varšuvoje, Vilniuje. Beje, Vladislovas Vaza buvo vedęs savo ir Ispanijos karaliaus Felipės IV pusseserę Cecilija Renata Habsburgaitė, imperatoriaus Ferdinando II dukterį. Vladislovo Vazos brolis Jonas Kazimieras beje buvo įtartas Prancūzijoje šnipinėjimų Ispanijos naudai ir įkalintas.
Esta orientación de los Vasa hacia los Habsburgo de España no fue casual. Estas dinastías estaban unidas por estrechos lazos de parentesco. Segismundo Vasa se casó 2 veces con hermanas de la casa de Habsburgo, Ana y Catalina, hijas del archiduque Carlos de Estiria, sobrinas del emperador Maximiliano II y hermanas del emperador Fernando II. Otra de sus hermanas, Margarita, se casó con el rey Felipe III de España. Así pues, Segismundo Vasa siguió las tradiciones de su cuñado Felipe III y su hijo Vladislao, las de su primo, el rey Felipe IV de España el Grande, y las implantó en Cracovia, Varsovia y Vilna. Por cierto, Vladislao Vasa se casó con su prima y la del rey Felipe IV de España, Cecilia Renata de Habsburgo, hija del rey emperador Fernando II. El hermano de Vladislao, Juan Casimiro, fue sospechoso de espiar para España y encarcelado en Francia. Jei rūmų gyvenimo etiketo Lietuvos ir Lenkijos valdovai Vazos mokėsi iš savo giminaičių Ispanijos karalių, tai ankstyvųjų italų operų fenomeną Vladislovas Vaza pažino Italijoje, kai princas keliaudamas po Europą. Jis be kito ko lankėsi Milane, kur tuo metu valdė Ispanijos gubernatorius ir todėl čia buvo iškilmingai priimtas kaip Ispanų karaliaus pusbrolis. Vladislovas Vazas svečiavosi ir pas kitą savo pusbrolį, Toskanos didįjį kunigaikštį Ferdinandą II Medici ir tetą Mariją Habsburgaitę, kuri buvo vėlgi Ispanijos karaliaus motina ir mūsų valdovo taip pat motinos sesuo. Matytas italų operas ir kitas muzikinės naujoves Vladislovas parvežė į Lietuvą ir Lenkiją. Didžiuojamas, kad pirmosios italų operos Vilniuje valdovo valia buvo pastatytos anksčiau nei Londone ar Paryžiuje. O pirmoji italų opera Vilniaus rūmuose Elenos pagrobimas suvaidinta 1636 metais. Nustebsite, bet šiuo pastatymu buvo pagerbtas Vilniuje ne kas kitas, o valdovo pusbrolio Ispanijos karaliaus Felipės IV pasiuntinys Juan de Croix, grafas de Solras, kuris vėliau buvo Ispanijos valstybės tarybos narys ir generolas. Si los monarcas de Lituania y Polonia de la dinastía Vasa aprendieron el protocolo de la vida cortesana de sus parientes, los reyes de España, Vladislao Vasa conoció el fenómeno de las primeras óperas italianas en Italia, durante su viaje por Europa como príncipe entre 1624 y 1625. Entre otros lugares, visitó Milán, que en aquel momento estaba gobernada por un gobernador español, y ahí fue recibido solemnemente como primo del rey de España. Vladislao Vasa también visitó a otros de sus primos, el gran duque de Toscana, Fernando II de Medici, y a su tía María de Habsburgo, que era la madre del rey de España y hermana de la madre de nuestro soberano. Vladislao trajo a Polonia y Lituania las óperas italianas y otras novedades musicales que había visto. Nos enorgullece que, por voluntad del soberano, las primeras óperas italianas se representaran en Vilna antes que en París o Londres. La primera ópera italiana en los palacios de Vilna, El rapto de Helena, se representó en 1636. Y os sorprenderá, pero con esta representación se honró nada menos que al enviado de su primo, el rey Felipe IV de España, Juan de Croix, conde de Solre, quien más tarde fue miembro del Consejo de Estado de España y general. Nuo 1569 metų Lietuvos ir Lenkijos unijos Liubline Ukrainos, šiandieninės Ukrainos žemės nebepriklausė Lietuvai, o Lenkijai. Ir įvyko Ukrainos kazokų sukilimas prieš Lenkijos didikus, kuris 1654 metais peraugo į tarptautinį konfliktą tarp abiejų tautų Respublikos ir Maskvos bei Švedijos. Visa Respublikos teritorija tuo metu buvo užimta priešų, maskvėnų ir švedų. Vilnių 6 metus buvo okupavusi ir siaubė Maskvos kariuomenė. Šis laikas mūsų istorijoje yra vadinamas tvanu. Tuomet Lietuva neteko apie 50% savo gyventojų. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai taip pat buvo nusiaubti, vertybės išgrobstytos. Vilniaus rūmai dėl tuščio iždo niekada nebebuvo suremontuoti ir nebetarnavo kaip valdovų rezidencija. Rūmai degradavo kartu su Lietuvos ir Lenkijos valstybe. 18 amžiaus pabaigoje juose buvo įrengti butai bajorams, miestiečiams, būta ir planų įkurdinti ten ministerijas, suremontavus šituos rūmus. Tačiau 3 abiejų tautų Respublikos padalijimai užkirto tam kelią.
Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo užkariauta ir daugiau nei 100 metų prijungta prie labiausiai atsilikusios imperijos Rusijos. Desde 1569, tras la unión de Lublin entre Lituania y Polonia, las tierras de Ucrania dejaron de pertenecer a Lituania para pasar a formar parte de Polonia. La revuelta de los cosacos ucranianos contra los nobles polacos en 1654 se convirtió en un conflicto internacional entre la República de las dos naciones, Polonia y Lituania, y Moscú y Suecia. Todo el territorio de la República quedó ocupado por el enemigo. Vilna fue ocupada y saqueada por el ejército de Moscú durante 6 años. Este periodo se conoce en nuestra historia como el Diluvio. En aquel momento, Lituania perdió casi el 50% de su población. Los palacios de los grandes duques de Lituania también fueron saqueados y sus tesoros robados. Los palacios de Vilna, debido al vacío de las arcas, nunca fueron restaurados y dejaron de servir como residencia del soberano. Los palacios se deterioraron junto con el estado de Lituania y Polonia. En el siglo XVIII se habilitaron en él viviendas para la nobleza y los burgueses. A finales del siglo XVIII hubo planes para restaurar el Palacio de Vilna y convertirlo en sede de los ministerios del Estado, pero las tres particiones de la República de las dos Naciones, en 1772, 1793 y 1795, lo impidieron. El Gran Ducado de Lituania fue conquistado y anexionado al imperio más retrasado, el Imperio Ruso, durante más de 100 años. 1799–801 metais Rusijos okupacinė valdžia apleistus Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmus nugriovė iki pamatų, liko tik nedidelė rytinio korpuso dalis. Visą tai okupantai darė sąmoningai, nes naikino Lietuvos valstybingumo ženklus, stengėsi iš atminties ištrinti Lietuvos pavadinimą, teritoriją vadindami šiaurės vakarų kraštu, uždrausdami viešai vartoti lietuvių kalbą ir naudoti lotyniškus rašmenis. Visa tai vyksta Ukrainoje, niekas nesikeičia 500 metų. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniuje, kaip senosios Lietuvos valstybės centro ir simbolio reikšmė ir prasmė ryškiai suvokta juos praradus. XIX amžiaus romantikai atminimą apie rusų sunaikintus rūmus išsaugojo savo kūryboje, atsirado daug piešinių ir grafikos darbų, kurie sergėjo rūmų įvaizdį istorinėje atmintyje. Tai buvo rezistencijos okupantui forma, rusų valdžia rūmų teritoriją pavertė visuomeniai neprieinamą tvirtovę. Istorinę funkciją išsaugojo ir istorinę atmintį toliau puoselėjo iš pilių teritorijos likęs prieinamas objektas, tai Vilniaus katedra, Lietuvos valdovų ir didikų panteonas. Entre 1799 y 1801, las autoridades de ocupación rusas derribaron hasta los cimientos los palacios abandonados de los grandes duques de Lituania. Solo quedó en pie una pequeña parte del ala este. Los ocupantes lo hicieron a propósito, ya que destruían los símbolos de la soberanía de Lituania, se esforzaban por borrar de la memoria el nombre de Lituania, llamando a la región del noroeste, y prohibían el uso público de la lengua lituana y de los caracteres latinos. Esto también sucede hoy en día con Ucrania. La importancia y el significado del Palacio de los Grandes Duques de Lituania en Vilna, como centro y símbolo del antiguo Estado de Lituania, se percibieron con claridad tras su pérdida. Los románticos del siglo XIX conservaron en su obra el recuerdo de los palacios destruidos por los rusos. Surgieron numerosos dibujos y obras gráficas que preservaban la imagen de los palacios en la memoria histórica. Era una forma de resistencia al ocupante. Las autoridades rusas convirtieron el recinto del palacio en una fortaleza inaccesible al público. Solo la Catedral de Vilna, panteón de los gobernantes y nobles de Lituania, conservó su función histórica y siguió alimentando la memoria histórica. Pirmosios Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų atkūrimo vizijos gimė dar XIX–XX amžiaus sandūroje. Jas paskatino procesai vykę Krokuvoje, kur Lenkai išpirko Vavelio karališkai pilį iš liberalesnės Austrijos-Vengrijos imperijos valdžios ir ėmėsi remonto. Reakcingoje Rusijoje, kuriai priklausė Vilnius, tai nebuvo įmanoma. 20 amžiaus pirmoje pusėje vidurio rytų Europoje susikūrus nacionalinėms valstybėms, Vilnius buvo atplėštas nuo Lietuvos ir prijungtas prie Lenkijos. Todėl vėl nebuvo sąlygų atkurti Lietuvos valstybingumo tradiciją liudijusios istorinės rezidencijos, nors tiesą pasakius tokius planus kūrė tiek lenkiškojo Vilniaus universiteto profesoriai, tiek Lietuvos vyriausybės nariai. Rūmų atmintis
neišblėso bei atkūrimo vizijos puoselėtos ir po Antro pasaulinio karo, kai Lietuva atgavo Vilnių, bet pateko į Sovietų Sąjungos okupaciją. Las ideas para la restauración de la corte de los grandes duques de Lituania surgieron a finales del siglo XIX y principios del XX. Estas ideas se vieron impulsadas por los acontecimientos de Cracovia, cuando los polacos compraron el castillo de Babel a las autoridades del Imperio Austrohúngaro de tendencia más liberal y emprendieron su restauración. En la Rusia reaccionaria, a la que pertenecía Vilna en aquella época, esto no era posible. En la primera mitad del siglo XX, tras la creación de los estados nacionales en Europa Central y Oriental, Vilna fue arrancada de Lituania y anexionada a Polonia. Una vez más, no existían las condiciones para restaurar la residencia histórica que atestiguaban la tradición de la soberanía lituana, aunque tanto los profesores de la Universidad de Vilnius, de carácter polaco, como los miembros del gobierno de Lituania elaboraron planes en ese sentido. El recuerdo del palacio no se desvaneció y las visiones de su restauración se mantuvieron vivas incluso tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Lituania recuperó Vilna, pero cayó bajo la ocupación de la Unión Soviética. Labai simboliška, kad vienas pirmųjų slaptų Lietuvos valstybės išsivadavimo iš Sovietų Sąjungos nelaisvės judėjimo, tai yra sąjūdžio susirinkimų 1988 metais įvyko toje išlikusioje Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų dalyje. Taip simboliškai susietos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lietuvos Respublikos tradicijos, paliudytas Lietuvos valstybingumo tam tikras tęstinumas. Kovos už Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą metais, vykdant Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų teritorijos tyrimus, gimė ir idėja, kad istorinė rezidencija turi būti atkurta, įgyvendinant istorinį teisingumą, sugrąžinant regimą valstybės simbolį, atkuriant sužalotą sostinės urbanistinį audinį. Ekonominiai sunkumai, politinių partijų manipulacijos 20 amžiaus pabaigoje buvo prigesinę visuomenės entuziazmą, tačiau didelė dalis visuomenės ir lietuvių išeivyje toliau aktyviai rėmė rūmų atkūrimą. Lėšas iš viso paaukojo apie 70 000 žmonių, tačiau didžiausią naštą prisėmė Lietuvos valstybės biudžetas. Vilniaus rūmų atkūrimas, kuris prasidėjo 2002 metais ir buvo pilnai užbaigtas 2018 metais, iš viso kainavo kiek daugiau nei 100 milijonų eurų. Rūmų atkūrimui 2000 metais buvo priimtas specialus Lietuvos parlamento arba Seimo įstatymas. Tiesa, rūmų atkūrimui labai svarbi buvo politinė valia, kurios dažnai trūksta tokiems projektams, ir rūmams pasisekė, nes didžiausias jų atkūrimo entuziastas buvo Lietuvos Respublikos prezidentas, Seimo pirmininkas ir ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas. Resulta muy simbólico que una de las primeras reuniones clandestinas del movimiento político Sąjūdis, destinado a liberar el Estado lituano del yugo de la Unión Soviética, se celebrara en 1988 en la parte del palacio que aún se conserva. De este modo, se vincularon simbólicamente las tradiciones del Gran Ducado de Lituania y de la República de Lituania, y se atestiguó la continuidad de la estatalidad. Durante los años de lucha por el restablecimiento de la independencia de Lituania, al llevar a cabo investigaciones sobre el territorio del Palacio de los Grandes Duques de Lituania, surgió la idea de que la residencia histórica debía ser reconstruida, haciendo justicia histórica, devolviendo un símbolo visible del Estado y restaurando el tejido urbano dañado de la capital. Las dificultades económicas y las manipulaciones de los partidos políticos a finales del siglo XX frenaron el entusiasmo de la sociedad, pero una gran parte de la población y la diáspora lituana siguieron apoyando activamente la reconstrucción del palacio. 70.000 personas hicieron donaciones. Sin embargo, la mayor parte de la carga recayó sobre el presupuesto del Estado lituano. La reconstrucción del Palacio de Vilna, que comenzó en 2002 y se completó en 2018, costó en total algo más de 100 millones de euros. En el año 2000, el Parlamento de Lituania, Seimas, aprobó una ley especial para la reconstrucción del palacio. La voluntad política, que en estas ocasiones suele faltar, fue fundamental para la reconstrucción del palacio. El mayor entusiasta de la reconstrucción del palacio fue el presidente de la República Lituana y primer ministro Algirdas Brazauskas.
2009 metais Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai iš esmės buvo atkurti, tačiau tik dėl ekonominės krizės nespėta jų įrengti. Tada Lietuva šventė savo 1000-metį tarp atvykusių karališkųjų svečių. Gaila, bet nebuvo ispanų karališkosios šeimos tuo metu. 2009 metais kaip tik buvo įsteigtas ir mūsų muziejus. 13 metais pusė rūmų buvo atverta lankymui, 18 metais atidaryta ir antroji rūmų dalis. Simboliška, kad rūmų atkūrimas vyko lygiai 16 metų, tiek pat kiek ir renesansinių rūmų statyba 16 amžiaus pradžioje. Šiandien rūmai tapo integralia kultūros infrastruktūros dalimi, Vilniaus gyvenimas be rūmų sunkiai įsivaizduojamas. Vilniaus rūmų atkūrimui, be kita ko, labai svarbi buvo ir kitų šalių, pirmiausiai Lenkijos, Vokietijos, Italijos patirtis, atkuriant rezidencijas ar kitus nacionaliniam identitetui svarbius objektus, kaip pavyzdžiui Varšuvos karališkąją pilį, Dresdeno rezidencinius rūmus ar Ferraros Este pilies interjerus. En 2009, el Palacio de los Grandes Duques de Lituania fue restaurado en su mayor parte, pero debido a la crisis económica no se llegó a acondicionar por dentro. Este año, Lituania celebró su milenario. Entre los invitados reales que acudieron, lamentablemente no se encontraba la familia real española en aquella ocasión. En 2009 también se inauguró nuestro museo. En 2013 se abrió al público la mitad del palacio. En 2018 se inauguró la segunda parte del palacio. Resulta simbólico que el proceso de reconstrucción del palacio durara 16 años, tantos como la construcción de los palacios renacentistas a principios del siglo XVI. Para la restauración del Palacio de Vilna fue muy importante, entre otras cosas, la experiencia de otros países, como Polonia, Alemania e Italia, en la restauración de sus residencias históricas más importantes u otros edificios de relevancia para la identidad nacional, como por ejemplo el Castillo Real de Varsovia, el Palacio Residencial de Dresde, el Palacio Este de Ferrara con sus interiores. O dabar nelaukta skaidrė. Y ahora una diapositiva sorpresa. Ką tik atkurtuose Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose Vilniuje 2013 metais įvyko svarbiausi pirmininkavimo ES tarybai renginiai. Rytų partnerystės posėdyje, kur Ukrainos prezidentas atsisakė pasirašyti sutartį su ES, tarp 40 valstybių vadovų buvo ir Ispanijos karalystės ministras pirmininkas Mariano Rajoy. Rūmuose tuomet apsilankė ir Ispanijos užsienio reikalų ministras José Manuel García Margallo. 2021 metais Ispanijos karalystės ministro pirmininko Pedro Sánchez garbei rūmuose buvo surinkti iškilmingi pietus, jis apžiūrėjo ir ekspozicijas. 2026 m. kovo 17 d. prieš porą savaičių rūmų kieme iškilmingai priimtas Ispanijos kariuomenės štabo vadovas admirolas generolas Teodoro Esteban López Calderón. Na, o mūsų muziejaus bičiulis, dažnas lankytojas, lietuvių kilmės kardinolas Rolandas Makrickas, Romos bazilikos Santa Marija Maggiore arkiklebonas 2026 m. kovo 20 d. savo bazilikoje priėmė Ispanijos karalių Felipe VI ir karalienę Leticiją kaip tos bazilikos istorinius globėjus. Ispanijos karalius tapo šios bazilikos kapitulos protokanauninku. En el recién inaugurado Palacio de los Grandes Duques, en 2013, los principales actos de la presidencia de la Unión Europea tuvieron lugar aquí, en Vilna. En la reunión de la Asociación Oriental, en la que el presidente de Ucrania se negó a firmar el acuerdo con la Unión Europea, se encontraba entre los 40 jefes de Estado el presidente del Gobierno del Reino de España, Mariano Rajoy. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, también visitó los palacios en aquella ocasión. En 2021 se organizó en el Palacio un almuerzo de gala en honor del presidente del Gobierno del Reino de España, Pedro Sánchez, quien también visitó las exposiciones. Hace un par de semanas, el 17 de marzo de 2026, se recibió solemnemente en el patio del Palacio al jefe del Estado Mayor del Ejército Español, el almirante general Teodoro Esteban López Calderón. El cardenal lituano y gran amigo del museo Rolandas Makrickas, arcipreste de la Basílica Romana de Santa María la Mayor, recibió el 20 de marzo de 2026 en su basílica al rey Felipe VI y a la reina Leticia de España,
como patronos históricos de dicha basílica. El rey de España fue nombrado protocanónigo de Calvido de la basílica. Muchas gracias por su atención. Esperemos verle en nuestro Palacio de los Grandes Duques de Lituania en Vilnius.